Dobro večer, nedela 22 časот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 90 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во неделата, значи пред 7 дена, тука во Скопје, во студиото на емисијата во Центар, гостуваше Југослав Петрушич. Сме снимеле повеќе од 7 или 8 интервјуа и беа снимени на разни локации, во Врање, во Ниш, во Белград, меѓутоа никош немаше дојдено во Скопје. Еве го тука во Скопје, во студиото на продукција Ефтов, интервју кој трае 2,5 часа. Вечерва ќе пуштиме некаде 1 час и 25-26 минути. Се уште немам одлучено дали во четврток, дали во недела, дали наредниот четврток ќе го пуштиме вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич, бидејќи сакаме да го споиме со интервју со еден македонски генерал. Отвараме клучни прашања. Го снимевме Петрушич некаде крајот на април, почетокот на мај оваа година, меѓутоа претходно 3 или 4 години го немаше, воопшто не даваше никакви интервју и ми се чини дека има потреба кај публиката која гледате емисијата во Центар да отвориме или да одговориме на одредени прашања. Нормално првите прашања или тоа што сега најактуелно, тоа што се случи пред 10 дена во Косово, обид за дестабилизација, одредена регионална криза или како што предвидел Петрушич некој нов Дејтонски мировен договор или некоја нова конференција каде што сите отворени прашања ќе се решат на купче, Косово, веројатно Балканот, Украина, така натаму и така натаму. Значи 1 час и 26 минути, останете со нас, нема да зажалите. Пред 6 месеци многумина ме праша после последното интервју со Југослав Петрушич каде може да ја најдат неговата книга или вториот дел на неговата книга Зошто молчи Србио или Зошто чути Србио, кој има напишано заедно со Стеван Ѓуровиќ, кој беше подполковник, подосни полковник, заменик шеф на војното разузнавање на војската на СР Југославија во текот на 1999 година. И како што сум информиран, книгата може да се нарача преку мала српска продавница, чини некаде околу 10 евра. Кои се заинтересирани преку мала српска продавница, еве како тоа изгледа, може да нарача книгата или втори дел на книгата на Југослав Петрушич Зошто молчи Србија. И кога веќе правиме реклама, YouTube каналот кој е за мембари, мембарси или тие кои користат опцијата мембаршип, во вторникот имавме една одлична политичка анализа. Мислам дека едно топ 3, топ 4 политички анализи од почетокот на работата на тој канал за мембари, мембарси или тие кои користат опцијата мембаршип. Во вторник имаме исто така одлична политичка анализа, како што ви реков некаде пред 2 или пред 3 недели, овој канал ќе биде користен за овој тип на интервјуа, недела 22 часот. Сите политички анализи ќе може да ги гледате во вторник, 150 денари, станете мембарси на YouTube каналот Васко Ефтов и ќе може да гледате ексклузивни политички анализи. Добро вечер, Југослав Петрушич во студио во Центар, во емисијата во Центар во Скопје прв пат. Добро вечер, Васко. Хвала ти што си ме гости у Скопју и После колку 20 година. После 20 година во Скопје. Од кај да почнем, Југо? Чистење на Нагорно Карабах. Можеме ли од таму да можеш, Васко, за да го поврзиме, да го поврзиме, да би могли луѓе то да разумеју, мора да почнемо о руско-украинском рату. Значи, не може да причате о рату кој се сада дешава на територии и на границама Русија, да не споменете рат кој е био и кој данас е активан измеѓу Русија и не Украине, него саветника НАТО. Sa jedne strane, znači ne radi se o rusko-ukrajinskom ratu, radi se na jednoj strani se polarizovao svet Rusija, Kina i Indija, mada je Kina bliža NATO-u nego što je bliža Rusiji, a sa druge strane Ukrajina predstavlja NATO snage, odnosno neke druge zemlje koje su mnogo bogatije i žele na tim teritorijama jednog dana da dođe do podele Rusije na 12-13 teritorija i da one služe da se napravi nova Evropska unija. Normalno je predviđeno da od 2032. godine sa jednim pasošom se putuje Amerika, Rusija, Evropska unija, delovi Kine, Australija, Japan, Novi Zeland i tako dalje, te zemlje bi bile. A da zemljenim putem se uradi put između Kine, Indije i Evrope, koji bi omogućio mnogo lakše protok robe, vode i tako dalje, odnosno drugih materijala. I naša ekonomija, kad kažem naša, mislim svetska ekonomija je ugrožena danas, jer su sve zemlje kao što su Kina i Indija, koje su bile proizvođači 80% svih potrepština sveta,
ovih sitnih potrepština, od najsitnijih stvari do... Od maska u vremena korona, da rečemo. Nebitno, najsitnijih stvari. To je prekinuto, jer pošto došlo do sukoba vojnih, isplativo je da rade vojne stvari. Tako da su oni to bacili sve u vodu. Ne nosi profit. Tako je, ali pošto Evropa je preselila, odnosno Amerika, mnoge druge zemlje, čak i Afrika, Azija, Latinska Amerika, se oslonila na to. Danas je manjak te robe i ta roba utiče da ekonomija padne na kolena. Danas nema više matematike oko ekonomije, niti postoji, nego kako se ko snaći. Onaj ko se bude uspeo snaći u čitavom ovom svetu, nabaviti robu, preprodati je, kupiti ti ko u vreme, šta ja znam, srednjeg veka. Znači, nema pravila. Nema pravila ni u izborima u nijednoj zemlji. Sve mora da se namesti. Glasove morate da kontrolišete. Na ovaj ili onaj način, sad nebitne su vrste i načini, ja to pričam o velikim zemljama, pustite nas. Zamislite kako je kod nas. Znači, sve je na tržištu i kupuje se. Vi nemate više slobodno tržište, niti volju naroda. Nikad. Jugoslav, Nagorno Karabah, te prašam, vidjeki, mnogo min ovde, минатата недела се случува ovo што се случува во Албанија, во Косово. Ево сад ќе да видиш, али... Сизирам. И многу ми навелат, нели беше Нагорно Карабах, конфликт кој трае повеќе од 30-32 години. На почетокот на 90-те години ермените победуваат со помош на Русија, нели со руското влијание, или со советското, или со московското влијание. Пред 2 години, 2021 година, со помош на Турција, победува Азербејџан и сега, каде пред 10 дена, целосно исчистува терменската енклава, Нагорно Карабах веќе не постои. Многу би направат одредени паралели дека нешто слично ќе се случи и со србите во Косово и дека ова што се случи минатата недела е вовед во некое целосно протерување, етничко чистење, така. Затоа ви реков да почнеме од таму е војната, а Косово веројатно ќе следи таму, ќе е клучен дел на интегритет. Тај рат таму има директне везе со Русија. I ne možeš da ga upoređuješ nikako sa Kosovom. Kosovo ima jednu drugu konotaciju na Balkanu i sasvim drugi ljudi su u pitanju. Tačno je da ima upliva sa ruske strane, ovdje ima i sa američke, odnosno anglosaksonske i francuske. Taj rat tamo je direktno uslovljen sukobima koji se dešavaju na frontu i koji trebaju da ojačaju pozicije, ruske pozicije sa ljudima koji se graniče s njom, pogotovo sa Turskom. Jer Turska je danas produžena ruka Rusije, koja u njeno ime govori, radi, čak i šalje svoju vojsku i svoje vojnike koji ratuju za račun Rusije. Znači, u Rusiji danas delom, između ostalog, mogu da navedem da su turske snage u fabrici Azov zarobile Azovce. I oni su bili odvedeni u turske zatvore. Znači, delovi vojske koji su razbili Azovce su bile specijalne snage Turaka, korišćene sa jednim primesom Kurda, sa tih teritorija koji su tada bile angažovane u hapšenju Azovaca. I ti Azovci, odnosno oni 44 ljudi, su bili u turskim zatvorima. Tako da danas ovaj rat, gde su dozvolili Turskoj da deluje na ovaj način, a Rusija s ove druge strane i taj sukob samo je trebao da zamagle vidike nečega drugog što se desiti tu na teritoriji. Ti sukobi koji su tog intenziteta, kasnije ću ih malo bliže objasniti, gotovo da nemaju paralelu sa ovim što se dešava kod nas na našoj teritoriji. Kosovo... Кој дозволува на Турција? Турција е земја членка на НАТО. Од една страна Турција ги снабдува украинците со овие дронови Байрактар, дури преговара за отварање на фабрика Байрактар на територија на Украина. Турција е главен, на некој начин, медијатор околу таа трговија со жито, ослободување на трговија со жито од Украина и така натаму. И Турција на крај е место дека ќе се прават мирни преговори, а подоцна ги ослободува тие азовци и ги праќа до... Кој им дозвола? Кои су то специјални турски сили кои учествуваат? Турска е земја која е sastavljena... У Мариупол. Турска е земја која е sastavljena од више од 87 vrsta народа, односно народности и других људи. Значи, то што причају о Турској, кој не познае доволно, они знају до 1921. године шта е била Турска. I kako je to funkcionisalo. Od jednog carstva gde su kasnije to doveli, marginalizovali, sad je to više jedna politička struktura koja zna da pregovara sa svima u svetu. I svima izlazi u susret. Rusi su shvatili da bez Turaka ne mogu da vode rat i nekoliko puta su ih opomenuli. Prvo su ih opkolili sa svim svojim
zemljama koje okružuju Tursku i u dogovoru s Amerikancima su ih čak i fizički upozorili da će ih srušiti i uništiti u slučaju da ne sprovode mere koje su potrebne u onim stvarima koje su potrebne Rusiji. Isto tako i Amerikanci. I Turskoj su dali odrešene ruke, kako sa jedne, tako i sa druge strane da pregovara. Kako u Siriji, tako da pregovara i oko Ukrajine. Kako na Balkanu, tako i u nekim drugim delovima. Turska je jedan od glavnih faktora ovde, poslala je 1000 ljudi na Kosovo. I poslale su svoju tehniku i tehnologiju na Kosovo. I oni su sad jedni od glavnih ovde koji vode te parametre u kvoru. Znači, Turska danas predstavlja jednu političku silu, znači, pustite sad vojnu, koja je dozvoljeno da se gotovo meša u sve konflikte na Balkanu, rusko-ukrajinskog rata, što je mnogo, rata u Siriji, Iraku, Libiji, Libanu, da ima vezu sa Izraelom. Njena uloga danas se graniči sa jednom ulogom na nivou jedne Amerike i Rusije. I ona zato ovako može komfortno da se ponaša, zato je Erdogan i pobedio. Kako je Erdogan pobedio? Ko je tražio da pripadnici ljudi koji su sa naših teritorija glasaju za njega? On je pobedio sa 1,34%. Ko je tražio? Pa Bakir Izetbegović i Milorad Dodik su tražili da pripadnici naroda koji odavde potiču glasaju za njega. Дури има една приказна дека големите банки, се извинувам, големите банки кај што Турција има одредено влијание, даваат кредити на своји комитенти, тоа е пред изборите. Тие комитенти нарачуваат одредени услуги, добра, стоки, не знам, компјутерски или било какви други во Турција, се собираат од Азербејџан, од Босна, од Македонија, од Србија и така натаму, милиарди и милиарди. Никогаш тие услуги не се испорачани, но кредитите се земени и преку тие турски фирми им се дадени во кампањата на Ердоган. И тоа е собрано милиарди. Така Ердоган со помош на балкански, македонски, со помош на српски, босански, азербејџански банки од регионот каде што се главни турски, успеа да ги добие парите да ги победи изборите. Тоа е една приказна. Сега ќе да ти кажем, територија Балкана е дефинисана и ограничена. Нju želi i Rusija, i Amerika, i Evropska unija, odnosno Austrougarska prvo i Turska, one imaju primesa ovde na Balkanu. Posle njih je francusko-nemački sporazum, posle njih je američko-engleski sporazum i rusko-turski. I svi oni žele na Balkanu da vladaju Balkanom, ne daju da Balkan nigde uđe, jako je Bugarska i Grčka u Evropskoj uniji. Mi smo blokirani ovde. Zašto? Na Balkanu se nalaze izvesne strukture koje se zovu različitim imenom, koje su isto familijarno povezane i u Turskoj, i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i u Makedoniji, i na Kosovu, i u Albaniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj. Te strukture koje danas paradigma čitavih tih struktura, jedan čovek, ko što je, na primjer, Toma Fila, njega uzimam kao jednog visprenog, pametnog i velikog čoveka, koji pretenduje da je predak ovde naš, svih nas. I pošto svi ćute, ja nemam razloga da ne verujem u takve činjenice. Nemam razloga da se borim protiv toga. On u Srbiji hoće da se zove Cincar, ovde kod vas hoće da se zove Vlah, u Turskoj hoće da se zove Ulhar, u Grčkoj hoće da se zove Starogrk ili Starogrkovlas, u Rumuniji hoće da se zove Arumun, ne razumem zašto se ne bi zvao Rumun nego Arumun, i tako dalje, u Albaniji hoće da se zove Armanj, i ti ljudi tvrde da su sedeoci čitavih teritorija Balkana. Pošto crkva im daje za pravo, čak jedan patrijarh iz Beograda, iz Srbije im je dao da su oni najstariji narod ovde, ne vidim razloga da ti ljudi, pošto oni tvrde da vode sve ove naše zemlje, znači oni su danas vladari naših života, odnosno ljudi koji po tvrdnjama i svim onim stvarima koje pokazuju da su oni stvorili sve, da smo bili mi bukvalno ljudi koji bili smo nepismeni, nismo znali da radimo ništa, osim što smo mogli da ratujemo ili neke druge stvari da obavljamo, da budemo seljaci, držimo pušku i tako dalje, a da su njihove kulturni napreci, odnosno njihovo pričanje stranih jezika i njihova kultura da idu svuda po svetu, doveli do razvoja svih balkanskih zemalja. To je dovelo do toga da mi budemo blokirani u Evropskoj uniji dokle oni ne dođu na nivo, znači oni stalno pričaju o njihovoj ugroženosti u svakoj od naših zemalja. Konkretno pričam za Srbiju.
Oni pričaju da su ugroženi, ima ih 200-300 prijavljenih u Srbiji, da su ugroženi, da su im Srbi nasilno uzimali imena i tako dalje, verovatno je tako i u Makedoniji, znači nisam pratio šta je sa Vlasima, Bugarskoj, Grčkoj, Albaniji, Rumuniji, šta ja znam, svim tim zemljama. I ti ljudi jednog dana su se dogovorili da napravi jednu zajednicu. I napravili su. Ali su im potrebna radna snaga, vojnici i tako dalje, i ja mislim da oni sada neće da prave nikakvu svoju državu, ne odgovaraju. Služe se mitovima, legendama, tačno je da su najjači, najbogatiji, tačno je da su najpametniji, tačno je da su najhrabriji, moždano, intelektualno i tako dalje, i da drže svu našu politiku. I ta politika se danas uslikava na sav balkanski narod. Pa sam ja hteo da predložim, prvi put u životu, da tim ljudima, da se dogovore na nivou čitavog Balkana, da oni stvarno imaju svoju državu. Da Toma Fila ne sme da bude bez države. Toliko vredan, pametan čovjek i takav narod. Dobro, ima država. Dole vo Moskopole potekot na... Ne, pusti to. Ne, izvini, molim te. Mi ne možemo da živimo nikad slobodno dok se ti ljudi ne oslobode. Misleći da u svakoj zemlji mi njih ugnjetavamo. Jer to se tako reprezentuje. Takva jedna stvar dovodi do toga da svi sukobi koji su se desili na teritoriji bivše Jugoslavije, odnosno čitavog Balkana, da prenesem, utiču ljudi, pošto nas oni vode u svim strukturama. Pa je tako i ovaj slučaj sad na Kosovu, koji sad brani advokat Goran Petronijević, odnosno Toma Fila, znači ne može da bude, sličan onom slučaju koji je bio u Ovčari, Srebrenici i Batajnici, koji se desio. Odnosno imate kod vas jedno, 2-3 stratišta takva i da je isti advokat dođe i branite slučaj. Zašto Goran Petronijević? Goran Petronijević je bio čovek koji je zabranio da svedočim u slučaju Radovana Karadžića i Srbija je bila osuđena za genocid i stvari koje su se desile u Srebrenici nisu se desile na način kako je to stvarno se desilo. Odnosno, događaje koji su se desili na Kosovu 1999. godine isto se nisu desili na način kako je on sa svojom grupom ljudi organizovao i napravio, a učestvovao i u desetine drugih stvari. Danas taj čovjek predstavlja Radojičić ili nebitno koga već predstavlja, ja znam šta će se desiti, taj čovjek će završiti isto kao Radovan Karadžić. Te stvari su nameštene za jednu veliku konferenciju. Glavni cilj sada je da na Kosovu se te opštine koje su se odvoje i kad se odvoje da dobije jednu veliku autonomiju, normalno nešto malo moćnije, da se vrati srpska policija i srpska vojska u okvirima toga, što će se 99% desiti, ne zato što neko hoće da okupira Kosovo, nego zato što će tako odlučiti Turska, Rusija, Amerika, Engleska, niko neće pitati ni Srbe, ni Albance. Dobro, ajde, da objasnimo. Samo da dovršim, izvini, molim, samo da dovršim. Čitava ta priča mora da bude svedena na najveći banalni primer sličan ovome, gde će neko doći u manastir kralja Milutina, naoružan, gde nemate nikakve postavke da napadnete ni jednu formaciju albansku. Ko je taj pametnjaković koji je uzeo neke ljude da dođu tu da napadnu Albance i da uđu u manastir kralja Milutina? To je Banjska. Da, ali su tu bili Makedonci, Bugari i ljudi iz Novog Sada. Uzmite njihova imena, ko je došao to da snima i da gleda. To je manastir Banjska. Manastir Banjska ti je manastir kralja Milutina, koji se danas nalazi u manastiru Sveta Nedelja u Bugarskoj. Tamo je zakopan, tamo je pokopan. Odnešen njegove mošti, ali su mu Bugari u Prvom svetskom ratu otkinuli glavu i ruku. I on je njihov svetac. I nema, najmanje je to bitno. Artemije je zbog toga srušen na Kosovo, zato što je trebao da ga vrati u Srbiju. Srpska pravoslavna crkva ne traži da se to vrati. Znači, čak i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Toma Fila je glavni, jedan od glavnih ljudi. Ja poštujem to. I njegov otac je bio glavni kod Germana. Možda je glavni na ovim teritorijama u Makedoniji. On tvrdi da je uspeo da pomiri Makedonci i Srbe. Ja ne vidim u čemu treba tebe i mene on da miri. I Gostasino, kin izbjega misliti. Znači, kralatelj Milutin, koji je pogreban vo Sofija, to je во строгиот центар на Софија, без малку до царската, до бугарската палата, тој е хотел Бугарија, кој беше во собственост Нилја Павлов. Тако е. Таму беше и ложата, бугарската ложа, седиштето на бугарската масонска ложа. Преку патот на хотел Бугарија во центарот на Софија, тој е строгиот центар на Софија, се наоѓа црквата каде што е погребан или каде што се моштите на кралот Милутин. Zato što mu je navodno 4. ili 5. žena bila Bugarka. Bugarka. Pa dobro, ja se slažem da je to tako. Дури го сметати за свето место. Дури го сметати за свето место Бугарите. Vasku, pa najbolje da dođem nekog vašeg sveca odavde i da ga nosim za Srbiju i da kažem da je on...
Која е врската него со манастирот Банјска, каде што се случи тој последни настан? Evo zašto. U 16. veku je sultan taj manastir zapalio i zapalio je sve što je bilo u njemu. Navodno su tada bili vojnici isto tu, pobunjenici koji su napadali Turki. Pa u 18. veku je ista stvar kad je bio srpski ustanak protiv Turaka, odnosno kad se desi ustanak, nije srpski ustanak, nego ustanak na svim ovim teritorijama, isto je zapalio taj manastir i u 18. veku. Ovo je treći put u životu da u tom manastiru, ali šta će oni u manastiru? Ja to ne razumem ako su tu vernici. I to vernici iz Novog Sada, iz Makedonije i iz Бугарske. Добро, 3 пати кажувате. Бугарите некаде пред 10 дена првија даат информацијата дека дел на групата поминуван из Македонија, то македонските власти го демантират, дека дел на групата поминуван из Македонија, дека има и македонска логистика, говорам за оваа група, која број некаде 30, по некои проценки 40 луѓе, каде што се наоѓа вториот човек на ова српска листа, која е главната српска партија во Северно Косово, Радојчиш, нели му покажува куки, кодо сега да ги немаше, нели Ново езерото гази вода, оние хациенди, како го нарече косовскиот министар за внатрешни работи, балканскиот Пабло Ескобар. Dobro. И тие поминато. Кои се тие луѓе? Кој ги праќа во Косово? Кои се тие луѓе? Кои шалje? Postoji desetak termina. Jedni kažu da su trenirani na Koponiku, drugi u Raškoj, treći u Makedoniji, četvrti da su došli sa albanske strane, ja se izvinjavam što sam rekao, peti kažu da su oni došli sa Kosova, odnosno iz Zvečana gde se nalazi. I sve je moguće. I sve je istina i laž. Šta je potrebno njihovim dnevno-političkim, možete više nebitna istina. Ovde nema istine više. Zato što je Goran Petronijević i Toma Fila upleteni. O tome ti pričam. Znači, ta dva čoveka kad se upletu, samo može da se desi ono što se desilo u Srebrenici. Da nagovore Erdemovića, Franc Kosa i ostale ljude koji čak nisu ni učestvovali u zločinima. Dobro, Radojičić prizna дека тој е водач на групата. Да. Он може да прича šta god hoće. Нели излезе овој адвокатот Горан Петрониевич, нели се јавуваше, често се јавува на српски телевизии под контрола на Александар Вучич, се јавуваше околу увоз нови руски спутни вакцини, наводно бил заставник. Нормално, ali on hoće tu da poveže sa Rusijom, da Rusi stoji iza toga. Pošto je Goran sad navodno uspulja, nema nikakve veze. To je tamo tako, a radi za Engleze i Amerikance. I čitav život je to tako bilo. Goran Petronijević. Čitava ta grupa, ne pričam ja o Goranu Petronijeviću. Goran Petronijević je rodnina. On mi je brat od tetke. Ali kakve to veze ima? Pa ništa prašao. Pa nije, on je u grupi Tome Fila, on više nije Srbin. On po svojoj baki nije Srbin. Dobro, ta grupa, kako vi velite, гима во наводници осудено Србите, не тие, него Хак. 500 години робија. И Србите нив ги доживуваат ко херои, гледате Тома Фила, Горан Петрониевич, Ваѓат. Ти Срби ќе го бранат Косово, ќе го слободуват национализам и така натаму. Ljudi koji su otišli da poginu, nemaju nikakve veze sa ovim. Bili su dovedeni na klanje. Većina ljudi ti možda ih nađeš u kom god hoćeš narodu da nacionalno neosvešćeni krenu da se bore za svoj narod. Znači, pusti ti grupe ljudi, ali da ti meni uzmeš ljude koji će 12 sati da ih dron prati i da tek u 2:30 počneš borbu. Odnosno da pozoveš albansku patrolu da dođe, gde je čovjek poginuo prilikom prilaska kamionu koji je postavljen. Od eksploziv. Drugo, a šta će ti ljudi koji se bore za slobodu srpskog naroda u manastiru? Samo mi to objasniti gde će ugroziti živote ljudi koji su unutra. To rade ljudi koji se bore za slobodu svog naroda. Те имам обратна или различна теза од вашата. Вашата теза нели е дека ќе се направи некоја автономна или некоја република српска на територијата на Косово или заедница. Чекај, со овим ја правиш? Не, ја мислим да се они ушли у цркву, и да ќе то послужити као основ да се цркве претворе у културно-историски споменике, а не у верски. Значи нешто слично која е Софија, због тога се они ушли у цркве. Они могу да размишљају како год хоće. Шта носе минобацача од 120 мм? Па не, ја мислим да тоа е режирано, да е то... Оружје да режирано? Не, да е договорено све. И да ту ви спомињете Македонија и Бугарска, ја мислам да тоа е директни уплив српске државе. Јас сам гледал српског председника. Али зашто би... Он е бил уплашен у неделју увече. Он е могу речи да наđe. Александар Вучич бе,
Ne može niko da me ubedi da na jednoj teritoriji on odlučuje o tome. Radojičić gradi u Srbiji, gradi autoput u Srbiji, ima biznis u Srbiji. I šta, on ne može da radi sa leđa. I Goran Matić koji je mene hapsio, gledaj, mene uhapsi danas. Kako će neko 60 miliona eura da ima investiciji, može da radi za koju hoće stranu tajnu službu. Sad vi hoćete da kažete da u Srbiji nešto može da se desi bez Aleksandra Vučića? Može. Pa vi ste deca. On određuje ko će da sudi fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan, a ne zna šta radi Radojičić i nema kontrole na Radojičića. Hoćeš da mi kažeš da predsjednik bilo koje zemlje naređuje svakome? Ne bilo koje. Srbija. On samo u Srbiji naređuje. Svi vi ostali ste slobodni i ne naređuju... Ovaj naš predsjednik ne može ni kuće da izvede, da prošeta na vodno. Ova priča koju ti pričaš, ovo nema nikakve veze sa Aleksandrom Vučićem. Ali vesti zašto? Sa jednim čovekom ne može da ide ovde, mora da bude upleteno 1000 ljudi. Koji su ti? Pa ti ljudi koji su upleteni sigurno nisu oni ljudi koji misle dobro srpskom narodu. Zato što je tu Toma Fila i Goran Petronijević. Ja ti o tome pričam. Ti ljudi koji traže sad veliku konferenciju, zašto jedna država se meša, ja sam bio... Dobro, Igoslav, Toma Fila i Goran Petronijević se mok, ima kontrola i vrst grupa taj ga organizira gdje prat, a ovo što ima cijela vlast u Srbiji nema nikakva kontrola. Nisam ja rekao da nema. Ne, ali ako ti mene ubediš da 10.000 ljudi iz vojske, policije, bezbednostnih organa hoće da zatvori oči i da pusti nekoga da radi to, ti onda stvarno... Ti stvarno, onda ja poznajem te kolege i te ljude. Nećemo da učestvujemo nikad, ti moraš jednu stvar da shvatiš. Ja se izvinjam. 5 dana prije ovo što se desilo na Banjsku, srpski portali, srpske medijume koji su pod kontrolu vlasti, počeli su da objavljuju veliko premeštanje srpske armije, veliko premeštanje srpske trupe iz oblasti Raške na administrativnu liniju, na Jarinje i tako. Znači, neko je to znao šta će da se desi i neko je to pripremao. I sad ti kažeš nije to vlast, to su ovi lobisti. Ne, isto je bilo za Srebrenicu. Svi su znali šta će da bude za Srebrenicu, ali niko nije znao kako će da bude izvedena. O tome ti ja pričam. Ja ne pričam o tome što vi pričate. Dobro. Nego pričamo o načinu navlačenja jedne zemlje i doveđene u podređeni položaj sa hoštaplerima ko što su Miloševića navukli na Srebrenicu. Jer sam bio direktni učesnik. Ko što su ga navukli na Ovčaru. Ko što su ga navukli na Batajnicu. Svi su znali da se nešto dešava i treba da napravi jednu operaciju. I to ti ja potvrđujem. Ali ta operacija se nije trebala ovako da bude izvedena, ni ovako da se uradi. O tome, i onda dovodiš državu u podređeni položaj, jer čitavu tu operaciju napraviš devijaciju i u toj operaciji, jedan primjer ti kažem, koliko od vas što su bili, na primjer, 2 operacije u Tetovu, nebitno kako se zovu, pogine 7 ili 10 ljudi, a nije tako trebalo da se desi, nego su ti ljudi trebali da budu uhapšeni. Pa Račinju i sada ne pričam dalje. Znači... Mogu li ja da finaliziram na makedonski? Znači, vi smetate дека Албин Курти со својата политика, која беше безмалку изолирана, имаше сега средби во Њујорк, вечера... Nije tačno, uopšte nije tačno. Не, вечера код Сорос, каде су били и овој Милатовиќ и Црна Горе, био је Базовиќ, био је Еди Рама, био је Александар Вучиć, био је... to je ta grupa. Grupa ljudi o kojoj ti ja pričam. Nije bio izolovan uopšte Kurti. Neće ikad biti izolovan. Pričaj bre, Lajček je glavni za Kosovo. Znači, vi smetite дека Србија треба да биде донесена во подредена положба. Не може да се... Зошто би била од ова група? Зошто Србија би требало да биде доведена во подредена положба? Не Србија. Случај Косова одлучуе много у рату великих сила. Пусти sad i Srbiju, i Albance, i Makedonce ovde, odnosno čitav ovaj region. Slučaj Kosova ima ogromnu ulogu i prema Rusima, odnosno ovom ratu sa Ukrajinom, i ima ogromnu ulogu u zaglavu Sanksonce. A Nemci i Francuzi ne daju ga ni za šta na svetu da oni nemaju upliva. A istorijski, Austro-Ugarska i Turska, oni bi se preubili nego da nemaju upliva tu. Ove igre su mnogo velike, ljudi, bre, nemoj da gledate, bre, 2 debila odu i 2 debila dođu i ponašaju se, vi sad pričate o nekoj akciji čitav svet i da to jedan čovek kontroliše iz Srbije. Mi smo onda svi bolesni.
Dobro, Ne, ali mi smo bolesni ako neko možda pomisli. To nema nikakve veze sa... To su mi govorili za Vučića, pa su mi govorili za Vučića. To su mi govorili za Miloševića, posle Miloševića za Koštunicu, posle Koštunice za Tadića. Pa čekaj, šta? I sve je taj čovek kontroliče. Ko šalje tu grupu na Kosovo, evo? Tu grupu šalju na Kosovo interesne zajednice o kojima ja pokušavam da vam otvorim oči. Koji su ti? Čim vidite da dođe na lice mesta jedan čovek, ko što je Goran Petronijević od Toma Fila, to je grupa koja je učestvovala u Hagu, koja je držala crkvu, koja je osnovala ova tajna društva, koja radi ovako ili onako, koja snima dronom da se ljudi kreću, koji ulaze u jedan manastir sa nečim što nema nikakve veze u životu. Sa time da jedan predsjednik države mora da iznosi činjenici i stanje da brani, to je mora da ga brani. To je Goran Petronijević, vas je del na belgradska elita, na srpska elita. Mnogo je širi. Ja sam Gorana Petronijevića i snimao. Dobro. I 3 put sam ga video u kafiću Novaka Đokovića kad dogovaram intervju sa ocem, Srđanom. I on igra biljard tamo. Oni igraju biljard, gledaju utakmice. Njegov upliv je... Znači da je on institucionalno veoma moćan čovjek u sebi. Treba da bude. I Toma Fila je moćan. Oni su moćni, oni su držali Hag. Oni su Srbima dali 5000 godina zatvora. Oslobodili sve u Beogradu. Sve zločince, nebitno ko je ko, slušaj. I ti je stojac za ova grupa? Ova grupa sada je, ne ova grupa, jedan čovek je iskoristio nesrećnike. 30 nesrećnike iskoristio i uništio im živote. Dobro, I potrošio je, drugo ubio je albanskog policajca, jednog ranio. I sad je napravio toliku tenziju, ko će da vrati ovo nazad više? Samo jedna mirovna konferencija koja se priprema, ja znam ko je priprema, ali ti si doveden u položaj, i Kurti i Vučić su dovedeni u položaj da ne mogu da biraju više. Znači, ima konferencija od tipot na Dayton, od tipot na Pariska. Nešto slično tome, ali u toj konferenciji sad učestvuju i Rusi, pa će tu da se rešava i Ukrajina, pa će da se rešava ovaj rat sad što si rekao u Jermeniji i tako da. Sve se rešava odjedan put. Nije to baš tako ko što ljudi vide. Ova zavera koja je bila toliko daleka, toliko velika, ima mnogo veće konotacije i posljedice od onoga što ljudi mogu da vide. Znači ima 3 tezi. Vučić gi praća, ima delovi na bezbednostните strukturu Srbija koji Vučić ne gi kontrolira. Nije tačno. Nije tačno. Ja ti postavljam samo 3 teze, a onda ćemo raspravljati oko 3 teze. Prva teza, Vučić i šalje. Druga teza, ima delove, restlove, srpske zajednice, bezbednostne zajednice koji šalju ih Rusi, jer je tamo Goran Petronijević i ruska Mnogo je komplikovanije, previše si to banalizovao. Ajde. Srbi ne priznaju kosovske snage kao regularne snage, niti imaju pravo da budu na teritoriji gde su srpske opštine, pod 1. To je pod briselski sporazum. Tako, ne po briselskom. Po briselskom. Po dejtonskom, po briselskom, po kojem god hoćeš. Da. Znači, te jedinice ne može da budu na tim teritorijama. Šta radi jedna zemlja da bi mogla da ostvari svoja prava, koja nema uopšte? Vrši manevre ili manevarske poteze koji će dovesti do toga da ti dovedeš takvu situaciju, u situaciju da o tome mora ozbiljno da se raspravi. Dobro, mogu li ja sad pod pitanje? Mogu li ja pod pitanje, pošto je veoma bitno. Srpski policajci, ili srpska policija, je bila deo tog teritorija koji Srbi nazivaju zajednica srpskih opština. Tako je. I onda po nalogu Aleksandra Vučića, srpska policija se povlači. Pa nije tačno. Izvinjam se, ama tako je. Ama tako je. Pa nije tačno, opet se otišao. Pričam ti, nije tačno. U te 4 opštine, po nalogu Aleksandra Vučića, srpska politička elita ne učestvuje na lokalne izbore ovog proleća. I tamo dolaze Albanci da budu, i tamo dolaze Albanci da... Ne odlučuje... Znači, Vučić se povlači pa ne odlučuje Vučić, nego srpski narod. I sve institucije... Ma srpski narod, ne može tako. Nije Vučić srpski narod. Pa ovo je srpski narod, srpska lista. Ne, pušti to. Nije on. On je samo jedan predstavnik srpskog naroda. Ne možeš po njemu da sudiš o srpskom narodu. On je priznao da je osnivao tu grupu, ušao u manastir. Ne, on može... I hteo da napravi rat dole na Kosovo. Ne, nikakav on rat nije mogao da napravi. Za 2 minuta bih sravnio kor. Ne možeš ti rad da napraviš, ono je sve bila prevara. Ono što vidiš ti, to je sve prevara. I to ozbiljna prevarna radnja, samo što su 6 života uništeni.
Znači sve ono što vidiš je prevarna radnja. Poginulo 4 s ove strane, poginulo jedan teško ranjen kod Albanaca, to je sve bila prevara. Ono nije rat, niko ne radi ono što se radi, ono su najveće prevarne radnje. U kojoj funkciji je bio čovjek sa srpske strane, u kojoj funkciji su bili ljudi sa albanske strane da oni dođu, a da KFOR ne učestvuje. To su tako prevarne radnje, trebao bi Lajček da ide u zatvor, sad prati. Ajde. Evo sad, KFOR bi trebao da odgovara, trebala je krivična prijava njemu da se podnese, što je dozvolio da nekoliko sati naoružani ljudi se kreću po Kosovu. Nebitno koga. I nisu smeli nigde da priđu. Trebali su dignu avione, zato imaju ljude, imaju mandat i sve ostalo. Šta će tu Albanci? Dobro. Šta će? Hoćeš da mi kažeš ovako, da u Beogradu se ja spremam sad da dođem ovde kod tebe da te napadnem, nas 10. I to prati srpska policija i makedonska. Dođem ovde kod tebe u zgradu, uđem s oružjem, napadnem te, a oni zovu komunalnu policiju da me uhapsi ovde. Hoćeš to da mi kažeš da je to ispravno? I da takvu jednu operaciju komanduje načelnik policije. Ne, ministar unutrašnjih poslova. Pa to je bolesno. Ne, to je bolesno. Ja hoću drugo ti kažem. Na onaj susret u Njujorku Dobro. postoji koordinacija. Tako je. Edija Rama, Aleksandra Vučića i našeg premijera. Zajednički stav je, oni su tu kazali nakon ove akcije na Banjska, zajednički stav je da tu teritoriju kontroliše KFOR. Tako je. I u taj interregnum, kad je postojeno dogovor da tamo sile KFOR-a učestvuju, dešava se ova akcija koja u stvari minira čitav taj neki dogovor. Čitav taj neki... Pa šta će Albanci tu? Dobro. Čekaj, a što bi dolazili Albanci tu? Samo mi reci što su došli. U dva ujutro. Šta će? Objasni mi šta će tu. Pa ako nema srpska policija, ako nije tamo srpska policija, neko mora da kontroliše. Ne, nisi me razumeo. Šta će tu kad se nalazi barikada koja je opasna, zovu se specijalne jedinice, koje su bezbednosno pripremljene da rade takav? Ko šalje tog policajca? Evo, ajde da... Koga šalje? Šalju ga ljudi koji znaju da će onda pogine. Na kojim barikadama ti postavljaš minsko-eksplozivno sredstvo da ih obezbediš? Koji je to, ti ako miniraš nešto i pripremljen si da... On je običan policajac. Je bre čovek koji dođe, čovek priđe da vidi šta je i poginuo. 120 kila policajac, jer se kreće. I tako je. Znači nije specijalac, na početku je bilo specijalac. A šta ćemo s onih 8 sati što su njih pratili? Ko je pratio? Dron, Barjaktar dron ih pratio. Turski. I šta ćemo sa time što KFOR nije reagovao? Oni prolaze, 30 ljudi naoruženi. Zato što je ovo više od priče. I oni to hoće da svedu na nivo Kurtija i Vučića. Ne može da svedu to. Ko ih sledi? Ko ih prati? KFOR prati jedinice koje se... I ne reagira? Normalno da ne reaguje. Kad ima takvu operaciju, to je bilo sa Srebrenicom. Ja bio prisutan. Imaš snimke kako autobusi uzimaš zatvorenike, idu i oni puštaju da ih neko vodi da ih strelja. Ja pokušavam da ti kažem da se mi vratimo malo na konkretne primere ko što je Srebrenica. I ko je branio tu Srebrenicu? Pa Goran Petronijević. Ko je branio Ovčaru? Pa Goran Petronijević. Ko je branio Batajnicu? Pa Goran Petronijević i Toma Fila. Ko je učestvovao u Hagu? Pa Toma Fila i Goran Petronijević. Ko brani Radojičića? Pa Goran Petronijević. To ti pričam, čoveče, pa ljudi, da li je ko normalno ovde? Sa kime je on u vezi? On je navodno i ruski čovek, i američki, i engleski, i jebem li mu majku čiji nije. A čiji je? Pa liči za svoj džep radi. To je ovaj stari narod, drevni, što on kaže, kod Toma Fila. Što je ovde Vla, u Srbiji je Cincar, u Rumuniji Arumun, u Grčkoj je... Sad će ispasti da su oni napravili rat, da su oni toliko moćni... Ja nisam rekao da su oni napravili rat. Ja kažem samo na mestima gde učestvuju da se dešavaju ovakve stvari. A rat prave... Rat prave, odmah ću ti ja kažem, molim te. Srebreničku operaciju su mogle da naprave samo velike sile. Ovakvu stvar može da naprave samo velike sile. Ovakvu stvar može da naprave ozbiljne političke strukture koje iza sebe imaju mašineriju. I da to tako mora da bude i tako da se priča. U Srbiji, ja sam bio u emisiji sa Šarovićem i sa Šormazom. Oni tvrde da smo mi organizovali, mi ubacili, mi ovo... Pa ja kažem, ljudi, pa što ne podnesete krivične prijave? Ti znaš da je to uradio sad Vučić, ili ja da znam da je Kurti. Ja bih podnao krivičnu prijavu, ljudi. Pa dokle više to, bre, Vasko, da se svi kađemo rečima ovaj uradio. Ne, molim te. Ti znaš da je on napravio? Ne, Jugoslav. Ne, znam. Ja te pitam, dakle, vi znam. Evo, gledaj. Znači, ja te pitam, ja imam stav, imam analizu, znači ja razmišljam, postavljam ti pitanje, sa nekima će se
ima da se saglasi, sa nekima se Ne, ne prihvata. ne Znači, ja smeta meni samo, to. ja sad ti Ovo je postavljam na srpski da možeš da me razumeš, pošto je specifična i škakljiva tema. Gledaj, tu temu Kosovo najbolje ja poznajem. Ona je opisana ovde. Ja sam od 99. godine suđen za lažne stvari na Kosovu od ovih ljudi. I ti si slobodan. Ti si сега slobodan čovjek. I slične stvari su radili ko što danas rade. Isti scenario. Sve kompletno, ali ne Srbi, nego Albanci i Srbi sa Englezima, Rusima, Francuzima i tako dalje, svi učestvovali u mom slučaju. Jer ja kao ekspert, 24 godine se sudim za ovako jedno krivično delo ko što je ovo sad, koje ti vidiš. Slušaj, znači 24 godine, Vasko, su oni lažnim navodima, sličnim operacijama, hteli da pokažu, sudio me obični sud za ratni zločin. 1000 različitih stvari prevarnih ima unutra. Nisam mogao dokumenta 8 godina da vidim. Znaš ko mi je zabranio? Goran Petronijević. Brat? Nije brat. Ne, sudija. Ne, pusti to. Ko sad što kažeš Vučić ili Kurti? Ne, nisu oni ni Vučić ni Kurti. I ne može oni da komanduju čitavom srpskom narodu. Oni mogu da predstavljaju jedan narod. Ne mogu da komanduju. Ni albanskom, ni srpskom i niko nigde. Nego narod je narod. Ne može Radojičić da predstavlja srpski narod. On može da bude predstavnik srpske liste. Nije on predstavnik srpskog naroda na Kosovu. I nikad neće biti. Ko što ovde, ti, ja, on. Ja tamo gledam cijel srpski narod stana, slava herojima, Radojičić. Ne, deci koja su poginula. Pusti to. Ne. Pa imate Den na žalost, pa i tako. A šta je bilo kad su ubili makedonske policajce? Hoćeš ti pokažem sliku da su svi Albanci koji su ubili makedonske policajce? Čekaj. Ne, se izvinom, Jugo. Ispravno, je li ispravno to što je radio Kosovo u odnosu na Divo naselje 2015. Nije. Ako nije, ako nije, pa što onda vi radite isto? Ne. Evo, ja i ti prihvatamo da Divo naselje je uvezeno od Kosova, učestvovali su makedonske bezbednosne strukture, podneo ostavka ministarka unutrašnjih poslova, ostavku je podneo i šef državne bezbednosti i onda Kosovari grade spomenike, prave spomenike i to ne valja i to ne je dobro i to ne treba se pravi. Zašto Srbite? Ako se soglasome дека тоа што го прават Косоварите не е добро, не причаме па ви исто тоа го правите. Не причаме о Србија. Ама ево, Арена спорт има во неделата надпревар Тотенхем Ливерпул, гледам надпревар Тотенхем Ливерпул, таму има црн крол, тажна музика, слава на хероите и така на кај што у спортот, значи после една недела или 8 дена од убиството. Sasvim je normalno da deca koja su poginula, izvesni deo stanovništva ih doživljava uvek kao heroja. Pa koji gi natera tije deca doda tamo? Oni ljudi koji mogu da prevare, pa ja uvek mogu da prevarim ljudi koji će ići. Pa to ne se mali, to ne se 15 godini, to se luge su, ima 3 Pa djeca. možeš da ih prevariš jer stvarno veruješ u viši cilj, tako je bilo za sve. A dobro, ko je viši cilj? Viši cilj je kad ti neko kaže da ćeš tom akcijom da neće biti borbenik gde stave, unapred ti kažem, ja kažem ljudi pripremite se, obučimo se uniformu, onako se ne ide u terorističke akcije. Ti je saka vojna da naprat na Kosovo? Ne ide se onako, mi nemamo ništa, ne može se onim grupom ljudi, stani Vasko. Taka počnu Donbas, taka počnu Hrvatska. Bespredmetno je da ja ti pričam o vojsi. Ne možeš sa tom grupom ljudi da radiš ništa na Kosovu. Gde imaš hvor, gde imaš 20-30 hiljada specijalaca vojske, šta da radiš? Ti da si imao 1000 obučenih onako, ne možeš ništa na Kosovu da uradiš. Nemojte bre da vi se sprdate bre sa 20 klošara bre čoveče. 20 klošara će da pobedi sad hvor. Pa nemojte ljudi bre čoveče, pa ovo stvarno sprdnja. Postala je sprdnja u onom delu da vi tvrdite da 20-30 ljudi može da osvoji Kosovo. To je rađeno namenski za potrebe politike. Ove što ti pričam. I ona mora da bude realizovana do kraja godine. Konferencija. Ozbiljna priča za čitav region. Jer oni nemaju više vremena. Niko. Nemaju vremena. Ni zbog Rusa. Rusi pokušavaju da tamo nešto, kad kažem Rusi, ruska grupa ljudi, odnosno taj deo sa Kinom, šta ja znam, njenim saveznicima, BRICS-om. Sa druge strane imaš Evropu, a sa treće strane imaš Anglosaksonce, koji žele da na Kosovu reše svoje probleme iz strateških razloga, jer odavde moraju da deluju ili po Rusiji ili Rusiji prema njima odavde. Mora da se prelomi na Balkanu. Turska je stala na stranu Rusije, a Austro-Ugarska je stala na stranu Evrope, a mi smo u sredini. I žele taj deo. Taj deo ne može da se uzme Srbima, mi smatramo da nam je to srce.
I ja smatram da je čitava politika rađena na to da ti moraš tu crkvu da odvojiš na Kosovu od crkve u Beogradu, da bi slomio crkvu. Ma to ti kažem ja. Čekaj, ali da bi mogo da slomiš, ali da bi mogo da slomiš Srbe. I takav način ti možeš da napraviš isto ko sa Srebrenicom, gde ti navodno ubijaš tamo neke nesrećnike, koji razlog ti imaš da ubiješ one nesrećnike? A u zatvoru imaš 6.500 Srba, koje trebaš da menjaš za te ljude. Ko je taj pametnjaković koji će da mi strelja tamo one ljude u Srebrenici, a u zatvoru pokazan, recimo Kazan zatvor imao tad 715 Srba koji su mučeni 4 godine. Molim, onaj koji ima interes o kome ti priča. Ko je taj da dozvoli da bude genocid u Srebrenici osim Gorana Petronijevića i Tome File? Kome je u interesu? Srbima u interesu. Srbima u interesu da rade to, da lažu. I ovde mora da se prestane sa takvim flouskulama, ne zbog Srba. Dobro. Ne zbog Srba, nego zbog svih nas u regionu. Jer jedna taka priča... Сега вие сака да кажете дека Радојичиć ќе заврши како Радован Караđić? Slično tome. Pa kako će da završi? Šta, gde će sad? Napali ga Ameri, napali ga... Pa šta će da radi? Bilo koja strana sila da kažeš, čekaj, kako će da završi? Тој ја призна вината всушност. Дека On тоа mora, nema šta on da prizna, oni samo kažu izađe, on to radi, bre. Vi ne shvatate šta je u tom svetu. Pa oni su od mene tražili 100 puta da priznam stvari koje nisam učinio u životu. Југослав, кој е наредио Радојичиću? Кој е газда? Ne možeš da znaš to. Pa to ne može niko, ja u tome pokušavam da vam kažem. Ne možeš da znaš, ko ni za ubistvo Olivera Ivanovića, što nikad ne možeš da nađeš koga je ubio. Ko ovde ima stotinak ubistava koje ne možeš da nađeš? Ne možeš da znaš. To su toliko velike igre i pokušavam da vam kažem da logika toga da 20 ili 30 ljudi u uniformama ugrožava Kosovo. U čemu? Pa vi si mogu da ih puštiti da idu na Prištinu ako hoćeš. Evo ja bih ih pustio na Prištinu, sve onako naružani. Oni bi se sami predali, ovako bi digli ruke. Šta je da rade? Evo da si ih pustio s vesminobacačima, zoljama, osama, mitraljezima, evo dao bi mi još 3 puta toliko oružja. Evo dokle će da stignu, evo daj meni. Ako meni ti pokažeš dokle oni mogu nešto da učine na Kosovu, oni, osim što bi mogli da ubiju 10 ljudi, to je maksimum. Maksimum njihovog delovanja je 10 ljudi. Znači, ovde se nije radilo o nikakvoj borbenoj akciji. Ovde se nije radilo ni o čemu drugom. Za koji račun i za čiji račun je jedan čovek kao Goran Matić rekao Miloševiću doću da ga ubijem lažno. A 6. oktobra kad je Milošević pao, on je 5. pao, godinu dana pre toga, a 6. oktobra počeo da radi za englesku službu i za CNN bio predstavnik. Ja to vidim, pa onda za Srebrenicu je bilo isto sa mnom, pa onda za Kosovo je bilo isto sa mnom, i svi isti ljudi. I ovakve operacije, koje ničemu ne služe, koje ne ugrožavaju nikoga. Koga ovi ljudi mogu da ugroze na Kosovu? Daj mi, molim te, profesionalno mi reci, koga su oni mogli da ugroze? Koga? Загинува косовски полицаец. Како кога што може? Slušaj. Загинал косовски полицаец. Има еден ранет. Значи има Evo ugrozio, evo uzmimo, ubio je 10 policajaca. Slušaj, evo uzmimo 10 policajaca. Koga mogu dalje da ugroze? Evo ubili su 10 policajaca, slažem se s tobom. I šta su uradili? Па добро, они тамо на свадба не оделе. Pričati šta bi uradili. Eto, 10 su ubili. Добро, еве, Ubili su, ne slušaj, ubili su 100. Добро, зашто отишле? Evo, gledaj, stani, da ti pročitam. Zbog čega su otišli onda? Ne, otišli zbog političkih prilika o kojima ti pričam da bi se napravila konferencija. Dobro. Znači, ali ne ova konferencija kod nas. Dobro. Isto je ovaj rat sad koji je počeo tamo između Jermena... Jugoslav, kažeš da su ljudi iz Novog Sada, ljudi iz Makedonije... I Bugarske. Bili unutra, kao hodočasnici. Uzmi imena, što ne priča niko od njih? Evo, nađe iz Makedonije ko ti je bio. Ja znam, ali nebitno, vidjet ćeš kakve će priče da izađu. I vidiš kakve slike imaju. I ovi uđu baš tu u manastir. Oni su unutra u manastiru. Tako, i niko ih nije dirao. Čak ni kosovska policija. Hoćeš da mi kažeš da ja uđem, jurim teroriste i da upadam u sobe? Pa da si ti, bre, Vasko. Pa oni crtani film gledaju, bre. Stavili štitove i napadaju tamo nešto. Pa gde ono ima što rade, bre? Znači, KFOR ги следи. Така? Ne, KFOR ih pušte da igraju igru, dva miša i mačke, igraju se Srbi i Albanci, se rate igraju. KFOR prati to dronovima. Tako, ne samo dronovima. On prati svim sredstvima. Nisu to dronovi, to su sateliti, bre. Pa znaš šta vidi satelit? 8 sati. Pustite dronove. I onda date snimke kosovske policije. Jel možeš ti, obezbedit ću ti, da odeš kod ljudi koji se bave konkretno da vidiš šta je satelit video? A šta je video? Pa sve.
Minut, dan, vreme, ulaske, odakle su ušli, šta su uradili, ko je organizovao, šta tu sve ima na satelitima. Pa to mi posao bio neko. Ova kosovska grupa, koliko je ljudi brojala, specijalna To policija? je ono što sam ja gledao oko 30. Kosovska, ne ovi koji su ušli, nego kosovska grupa koja ih je napala. Specijalci kosovske, Policajci? Rosu i tako. Rosu je bio oko 50. 50-ak. Da. Ali ne Rosu. Obični policajci. Pa ne ruje se, zato bunim. Mada su došli specijalci iz Kosova, pola jada, čuj, gledaj njega. Moj problem je što nisu došli specijalci za razbijanje terorista. Moj problem nije što su došli ovi policajci da ih jure. Znači, ovi koji su najurili ovu grupu sa 30-ak ljudi, su obični ljudi koji se bave obično, ko obični policajci da su došli. znači obično... Malo bolje naoružani. Znači, ne Rosu, ne specijalno... Ja ti zato pričam. Moj problem je u tome. Rosu dolazi sa maskama, ne idu onako. Oni dolaze, imaju posebno, niži su, brže se kreću, imaju drugo naoružanje. A po tome ti kažem. To mi smeta. A ovi beže. Ovi ne beže, ovi se, slušaj, ne može niko da sazna šta se... I to uđe u džip, pa prođe 20 metara, 50 metara, pa izađe iz džipa i ide gore. I sad sateliti NATO-a ne vide, imaju šest različitih principa, imaju snimanja na Kosovu. Sve vide ko ti i ja, zašto se setim. I sad to niko ne zna. Mi smo svi majmuni što smo išli u školu. Mi se ne razumemo u ta borbena dejstva. Mi se ne razumemo šta vidi satelit. Mi se ne razumemo koje jedinice koga treba da kapse. Mi se ne razumemo kad ide jedna grupa ljudi koja treba da izvrši nešto i da se bori za nešto. Doće baš kod manastira Banjska gde nema koga da napadne. Tu je baš mesto za napadanje Albanaca. Slušaj, nema boljeg na Kosovu. Slušaj, nema boljeg mesta na Kosovu da se napadnu Albanci od Banjske. Ja bi dao Nobelovu nagradu onome za vojne veštine i nauke, onaj koji je izmislio to da bude. Znači, ne ideš prema Prištini, ne ideš prema Peći, Đakovici, ne ideš prema Uroševcu, ne ideš nigdje gde stvarno imaš mesta da im zadaš udarce ozbiljne. Ne ideš, nego ostaješ na svojoj teritoriji, nema veze. Na ovoj teritoriji gde oni trebaju, oni će da kažu nećemo mi to da diramo, mi hoćemo samo našu teritoriju da zadržimo. I mi se borimo za srpski narod. I taj srpski narod meni preko mojih leđa i u Ovčari, i u Srebrenici, i u Batajnici, i u svemu ovome, svaka priča se završavala gde se Goran Petronijević umeša na način da ona služi nekom trećem. Jugoslav Finina. Vi imate pred 4 meseci, početok na maj, jedno ubistvo vo Belgrad, Vračar, Kosta Kecmanović, i jedno ubistvo vo Mladenovac, koliko 17-18 ljudi. I mnogo mi навеле и много ми насмета и некој твој интервју гледав дека тоа е на некој начин обид за дестабилизација на Србија, кревање на луѓе на улици, така натаму, до без малку ниво на граѓански конфликт внатре во Србија. Па сега ви се случува ова. Што де факто се случува? Еве, вие сакате Србите да се прикажете како најголеми жртви, не сте жртви, вие учествувате во многу процеси, но еве, ајде да се анализираме. Жртве не постоje u stvarima koje mi radimo. Ne postoje žrtve. Postoji politika ili nešto što bezbednosne službe koje sarađuju sa svim zemljama sveta, ovo što sam ti rekao. I nekada, ako je interes Amerike da nešto uradi, ti ćeš uraditi ovo. Ako je interes Rusije, a ona ti daje mnogo više iza, ti ćeš napraviti jednu ovakvu operaciju. Znači, to nema nikakve veze sa logikom. Nema veze sa zdravim razumom. Nema veze ni sa čim. Bitno je da napraviš takvu gungulu i sve prstom da upreš u jednog čoveka i ovako da kažeš, on je. I da ga poistovetiš sa srpskim narodom. Ili sa makedonskim, ili sa albanskim. Ne, slušaj, jako bitno. Destabilizacija takvim ubistvima, destabilizacija i čin nečega što ima, koga je destabilizovala? Ko se potresao što je taj čovjek ubijen? Vidite, se izvinom, gledajte. Ovaj mali od Kosta Kecmanović ima 14 godini. I onda je bila priča, ne može momak od 14 godina da učestvuje u takve operacije. Sad imamo ovo što je slučaj ovo Švedska, a deli i Norveška nije vključena, ovo je ubistva na 2 bandi, така натаму. Sad ću o tome da ti kažem. Da, i tamo, kad vi čitate ove švedske novine, tamo su i maloletne dece na возраст 13, 14, 15 godina koji najviše učestvuju u te akcije, ubistva i tako dalje, i tako dalje. Čekaj, ali znaš u školi ko je bio direktor škole? Zato sam pozvao da vas pitam ko. 32 godine žena Tome File. Znaš ko najviše informacija daje o toj školi? Toma File. To je gotovo njegova škola bila. Njegova žena ima 2 ordena francuske države što je pravila knjige u toj školi. Vesna Fila. Tako je. Mislim, ozbiljan, obrazovan čovek, pametan, jedna od naših najpametnijih žena. Bila zamenik ministra prosvete, kulture i tako dalje. Koji Toma Fila? On vuče nesreću, čuo što ti ja pričam.
On priča samo o tome, samo njegovi advokati se bave time. Njegovi advokati su preuzeli sve ljude koji su stradali. Njegovi advokati preuzmu sve to. Znači da ga ne snimam, taj čovjek nesreću nosi, znači više da ga ne snimam. Nesreću. Šta god je pipnuo, to se desilo. Imate ovde, bre, 1000 stvari koje su pokazatelji mnogo čega i mnogo šta. Jugoslav, izvini, moramo. Evo se vratimo na Kosovo. Znači, ne, samo ovo za. Znači imate ovog momka 14 godina. Da, dobro. Kecmanović. Tako. Ti dođe tamo 8-9 ljudi pobije. To krv pada na sve strane. 10 ljudi je pobio i oko 6 ili 7 ranije. Da. I jedan ubica i onaj drugi što je pucao, za mene isti čovjek pucao. Ne, za mene isti čovjek pucao. Ja sam to izjavio na televiziji u Srbiji. I zabranili mi više da idem kod Marića posle toga. Ko je čovjek? Pa čovjek za mene, ja pričam za mene kao profesionalca, isti čovjek je pucao. Hoćeš da mi kažeš, evo u ovom drugom ubistvu da ti pričam, da je ovaj pucao 3 puta u ljude. I 3 puta pucajući u te ljude, da niko nije ni jedan snimak napravio. Da je policija došla posle 40 minuta, da je hitna pomoć došla posle... Ne, hitna pomoć došla posle 40 minuta, policija posle sat vremena. Molim, izmlateno. Te priče, koji ova priča, su priče za uspavljivanje dece kao bajke. Znači, to su bajke. I taj čovek, posle kad ih je pobio tako, čitavu noć se krio, ne može niko da ga nađe. Pa odbacio automatsku pušku 17 metaka, pa pištolje, pa bombe, pa uđe u taksi, unutra trudnica i on kaže, vozi me dotle, oni ga voze dotle, slušaj. Pa onda ne može da ga nađu i tako dalje, čitavu noć, on se krio. Pa to sve sprdnja, slušaj. To su sprdnje i zebanci i niko nema nikakve slike. Isto je sa ubistvom Toše Proizkog, kad smo mi pričali. Ista priča, ista matrica, isti okvir, isti ljudi rade. Isto. Znači, matrice su iste, to radim čitavog života. Ja zato pričam o ovoj matrici na Kosovu, gde imaš HVOR koji satelitima gleda, gde imaš dronove kojima gleda, gde imaš operativne jedinice helikopterske, odnosno transportne koje mogu da reaguju za nepunih pola sata da budu na licu mesta, koje su tu u Kosovskoj Mitrovici i sve ostalo. I svi ćuti, sede i puste neke nesrećnike da napadaju jedna drugu grupu. Uopšte je nebitno zašto su jedni i zašto su drugi tu. A ovi plaćeni da to završe. I sad ja se bavim ko bi, kad bi, kome bi, na koji način, šta bilo. Jugoslav, ti si profesionalac. Jel može neko da pobije 9 ili 10 ljudi? Da uđe u školski dvor? Može čovek ako je profesionalac. Ovaj mali nije mogao. I svi kažu da je njegovo lice bilo, i drugo, njegova visina, znači kad su mu stavili kapu na glavi, njegov način hapšenja nije u redu, ništa nije u redu. Ništa nije u redu, shvataš me? Čovjek imao ranac kod sebe, navodno imao 4 bombe, on se prvo neutrališe, bar tako ide u svetu. Ne znam, mi smo možda nešto novo izmislili. On je pucao svoj deci na neprirodan način. Pucao je čoveku više projektila, ispalio u čuvara i tako dalje. Ovaj drugi što je pucao druge ljude, na 3 mesta je pobio ljudi i nijedne slike nema, čovječe. I sad ljudi imaju pobijene, bili svedoci i tako dalje, svi ti su bili, ovi drugi nisu, rođaci nisu uzimali slike da pošalju policiju. To ne postoji, shvataš me. Način izvršenja krivičnih dela ili način rada u čitavom procesu je nenormalno. Ko ubistva Toše Proizkog? Gde su slike oko ubistva Toše Proizkog? Što su onakve slike? Isto ti je sa ovim ubistvom. Ali šta se tu dešava? Uvek je tu neki čovek sličan Tomi Fili koji je tu. I koji non stop priča o tome. Znači, non stop priča o jednom događaju koji je potresao Srbiju. Ozbiljno je potresao. Ne je potresao ovako, nego emotivno. Narod sav reaguje, Makedoniju. Nema čoveka na svetu koji se nije... Kome nije žao to. Jedino je Toma Fila izašao i rekao je da su to elementi šizofrenog rastrojstva. Prije nego što je bilo psihijatrijsko veštačenje, izašao Toma Fila u glavne srpske novine i medijume i dao je dijagnozu da su to elementi... On se čovjek u sve razume. U sve razume, jeste. Ne, on je čovjek vizantolog, on se čovjek u sve razume. Ja poštujem, stvarno je veliki čovjek. I on je jedini čovjek na ovom svetu koji ima srce i hrabrosti da u svojoj knjigi od 500 lista napiše da je najveći čovjek na svetu u ovoj zemlji i da je prastari stanovnik Balkana. On je najstarija forma života ovde kod nas. Nastavnik Rimske pete legije koje je vladalo i bila... Da, to su bili Gali i Kelti. A Gali i Kelti su ubijali ovaj narod ovde. Znači, Gali i Kelti žive u Španiji i Francuskoj. Pa dobro, tomu treba za albansku vezu, znaš. Kad pričamo oko ove dve grupe Gege i Toske,
jedna dijalektika kaže da su tamo i keltske neke gene našli i tako dalje, katolici i oni pravoslavci, što se kaže. I to u onoj priči tome File odgovara, jer on može da uradi upliv na albansku teritoriju, pa albansko pitanje i tako dalje. Što se onda ovdje... Treba mu zbog Elbasana, treba mu zbog Moskopolja i tako dalje. A što se ovdje ne zove Cencar? Što se ovdje zove Vlah? Imaš i ti neko objašnjenje? Da, nije gi vikame Vlasi. Nije gi vikame Vlasi. Сега да не испадне Ви викате. Овде су... Сега да не испадне ка ние ги напагаме Власите, нели, па тоа да се свати ко некој говор на... Говориме за Тома Фила, значи... Ja imam mnogo prijatelja. Ovdje on treba jednim imenom da se zove svuda ako se predstavlja tako. Ja njega uzimam za mnogo velikog čovjeka, mnogo hrabrog čovjeka. Napisuje knjigu, brani ideju koju brani. Gledajte, tamo je Toma Fila, tamo Petronijević, tamo Goran Matić go spomenuta, tamo je ona linija koja odi kon Ljubiša Ristić, koje je poteklo od Ohrid i tako natamo i tako natamo. Jer nije tako. Tako je. Slušaj, i ja nemam ništa protiv. Evo sad jedan primjer. Tatko mu učestvovao osloboduvanje na Priština, poteknuvanje ili od Priština, glavните semejstva v Ohrid, mu se va neko rodninska... Oni sad kad dođe tamo je glavni svuda i u Prištini, u Ohridu i svuda. I imaš njegovu završnu reč na suđenju šta on misli o Hagu. I on je svim generalima srpskim zabranio da pričaju o Batajnici. Mi nismo našli istinu za 1000 ljudi koji su iskopani i sahranjeni, što jako... Evo, samo jednu stvar ću da ti kažem. Logori, 143 na Kosovu. Ne o Srbima, nego Albanci, Srbi i drugi ljudi, svi koji su živjeli na Kosovu. 143 logori, 8 u Albaniji. Od 2000. godine, kad su Srbi otišli, srpske snage, kad su snage bezbednosti Srbije napustile, do današnjeg dana, ni jedan živi čovek nije nađen u logoru. Znaš ko se bavio tom temom? Goran Petrović. Ovi isti ljudi. Goran Petrović. Slušaj. Sviđano, može li samo jedna digri. Goran Petronijević ima nekoliko intervjua gde kaže da su našle neke kutije, da su slovačke trupe to nešto našli na Kosovo, da je poletio avion prema Slovačkoj i prema Bratislavi, da je taj avion doživio neku nesreću, da je to palo i da je to iščelo. Onda se to pominje ime i Lajčaka i slovačke vlasti i tako dalje. Znači, isti taj Goran Petronijević, jednu intervju kod mene... Ja sam 17. maja povučen sa Kosova. Imao sam zatvorenika koji se zvao Jan Tofaj, koga su likvidirali zajedno sa Albancima. Ljudi iz okruženja. I mene povukli za Beograd, koji mi je 2. maja, od 2. na 3. maj, nalazio se u bolnici u Peći, u sobi 115, na prvom spratu, zadnja soba s leve strane, da znaju o čemu pričam, koji mi je dao trafik organa i svega ostalog, odnosno prelaz u Albaniju, 100 devojaka, odnosno ljudi. Oni su izvukli tog čoveka, ubili ga u Peći, bacili ga u zemlju. Njegovog druga koji je stradao u borbi samo Midrizi Rahmana. Kod njega je nađeno 700 maraka, zlatni prsten, zlatni lanac i sva dokumenta i zakopan je ko čovek, ko vojnik. 24 godine oni lažu oko tih stvari i ovih ovakvih stvari, ko što vidiš. Igraju se, jer njima je to potrebno. Oni bez ovoga ne mogu da naprave svoj svet. Ja u tome pričam i sam direktni učesnik toga, Vasko. Tako da ova operacija za mene je samo nastavak ovakvih operacija. Uopšte je nebitno ko je u pitanju. I koliko će stradati Srba sa jedne strane, Albanaca sa druge. A ovi drugi ljudi, evo sad ću da ti dam, ti si evo ovde, to baš dobro što si tu, da vidiš čime raspolažu međunarodne snage. Ako ti budeš rekao, evo, molim te, samo ovo prelistaj i ne treba ti ništa drugo. Evo, čime raspolažu međunarodne snage. Evo, pogledaj čime raspolažu. Turske jedinice. Najelitnijim jedinicama raspolažu međunarodne snage. I one ne može 30 ljudi da zostane, nebitno čiji su. Hoćeš to da mi kažeš? Hoćeš da mi kažeš da ne vide satelitima? Pokrate na čitavoj teritoriji Kosova. Da ne mogu da odmah pokažu snimke sa bilo koje strane da su ušli ovi. Nego Jugoslav Petrušić treba da nagrađa da li su došli iz Makedonije, da li su došli sa Kopaonika, da li su došli iz Prištine, da li su iz Zvečana, a međunarodne snage će mudro da čute ovako i da kažu ne smemo vojna tajna strogo poverljivo. Dakle su ušli? Pa nema šta odakle, to zna jedino NATO. Pošto vi snima? Pa zato što jedini oni imaju snimak i to je autentično. Samo oni mogu da kažu da je to tačno. I niko više. Ja sad, i da sam ih video,
Bez tih dokumenta ne vredi ništa. Jugoslav, izvini. Znači, prvo intervju radimo 2012. godine. Tako je. Umeđu vremenu su došle 10-11 novih generacija. Tako je. Neki možda i ne znaju ko je Jugoslav Petrušić, pošto 3 ili 4 godine ste bili, niste se pojavljivali u medijima. Jugoslav Petrušić je predstavnik na francuskite bezbednostni strukturi i poranešен член на легија на странците. Чисто да објасниме во неколку минути, за да можат луѓето да сватат, да не речат кој е овој човек, што ова го збори дел на публиката, дел публика кои сада су нови, кои су били млади, кад смо ми први интервју снимали, така дали и така дали. Можеме ли кратки црте само да објаснимо одакле Југослав Петрушиć ова знали? Југослав Петрушиć je otišao u Francusku 1981. na 82. godinu. Prošao sam apsolutno sve moguće strukture, odnosno sve moguće stvari da bih mogao da dođem na nivo da danas vršim ove analize. Odnosno, bio sam u nekih 18 različitih vrsta sukoba ili ratova, sličnih ovim situacijama koje se danas dešavaju na našim teritorijama, uzimajući i vašu. I kod vas sam bio 2001. godine. Znači, učestvovao sam i ovde, kod vas, u sukobima na teritoriji Makedonije. Pričat ćemo o tome. Ne, kažem, učestvovao, znači, Kosovo, neću da pričam, Bosna, Hrvatska, Zair, Ruanda, Alžir, Obala Slonovače, Venecuela, Kolumbija, Ekvador, Peru, znači, i o tome ja mogu da pričam. I o ovakvim operacijama. Kao deo Francuske? Uvek. Nikad nisam radio kao soliter, mogli su samo da mi naređuju ljudi iz zvaničnih institucija. Znači Francuske, DST, francuske službe. Ne mogu da ti kažem od koga, šta i kako, da li je to tako, to je, sad se postavlja pitanje šta je, meni su naređivali ljudi iz zvaničnih institucija. Jugoslav, vi ste od Medveđe, prešao od Medveđe Bojanovac. Od Medveđe, ili минатата емисија кажувавме, тамо е Джаровски, Велибор Джаровски Джаро, тамо е овој што е дел на Земунскиот клан, и ви имате една теза дека Горан Петронивиć учествува во правење на Земунски клан, ово исти? Ja nemam tezu. 6. maja 2000. godine Goran Petronijević je odveo tužioce, policajce, radnike službe državne bezbednosti, dok sam se ja nalazio u zatvoru i sa njima organizovao sve te priče. Ja nemam tezu, dok sam ja bio u zatvoru. Ja nemam tu tezu, ali to zajedno sa Tomom Filom. Zajedno su organizovali to. A pre toga su odradili čitav deo oko Srebrenice. Znači, Toma Fila i Goran Petronijević su Dražena Erdemovića 98. prebacili mu familiju u Hrvatsku. Oni su oblikovali Franc Kosa, oni su zabranili Radovanu Karadžiću da svedočimo u tim slučajem, Ratku Mladiću, a kasnije i kosovskim oficirima. Tako da u Medveđi pravljenje Zemunskog klana nije bilo pravljeno za ubistvo Zorana Đinđića, nego je bio pravljen za neke sasvim druge potrebe da se obori Slobodan Milošević. A da su ovi kasnije likvidiraju. I oni su kroz Zemunski klan, odnosno kod te ljudi, prijavili njih da oni donose sve ove tajne planove koje ja radim. A ja sam trebao da budem ubijen. I to je Goran Matić rekao na televiziji. To se dogovorilo, to je znao i Milošević. Goran Matić je ministar za informacije i koordinator na site tajnih službi vo SR Jugoslavija. Tako je, slušaj. I ti ljudi zastavnik na CNN, prodavaše televizijski vreme za reklamiranje na CNN, zastavnik na CNN za ciljat ovaj region. I danas, zašto ja mogu da prepoznam ovo? Pa zbog toga. Kaj žive? Vo Praga žive, vo Češka se... Tako, u Češku živi, ali sa kime? Sa ljudima iz Bosne, Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije. Ima firmu sa 20 ljudi iz čitave bivše Jugoslavije. I ukrali su nekih 150-200 miliona i tamo imaju velike firme. I ti me pitaš kako ovo mogu da... Pa mogu da prepoznam zato što znam šta treba da vidi na to. Znam, bio sam u tim sistemima. I taj sistem koji dozvoli da ti dođeš u situaciju da čitav region priča da je navodno jedan čovek, nebitno koji, sad pustimo ovo što mi pričamo o Srbiji, jedan čovek učestvuje sve ovo organizovo, je taka glupost, ali ne glupost zbog ovoga, nego zbog žrtava. Narod koji hoće da veruje da su neki poginuli kao heroji, treba da veruje. Narod koji hoće da oda počasti da orden policajcu Albancu, treba da mu da. To su samo kolateralna šteta ljudi. Jugoslav Petrušić Dominik, to vi je kodno ime, Dominik? Ne, kodno ime sam imao sasvim drugačije. Dominik mi je bilo službeno ime ovako, pošto sam se zvao Jugoslav Petrušić, ja nisam to teo nikada da promenim. Dominik. Tako je. A kodno ime možemo da pričamo? Ne možemo da pričamo o kodnom imenu i nekim stvarima, zato što više puta sam menjao imena, prezimena i tako dalje. U francuskim tajnim službama sam korišćen za neke vrste operacija koje su jako kompleksne prema teroristima, ubacivanje u najgore grupe u Francuskoj, odnosno mimo Francuske, u oslobađanju talaca. Imao sam problema sa francuskom državom isto sad, ko što je ovde, na primjer, lično je Širak naredio
sa jednom grupom ljudi, ministrom unutrašnjih poslova, ministrom odbrane, ministar unutrašnjih poslova je hteo da likvidira pilote. Naprimjer, u Bosni svoje pilote, francuske pilote. I da je to radio sa Arkadi Gejdemekom, koji je danas u Izraelu političar, i sa pukovnikom Kulićem iz Rusije, a da su mu u tome pomagali ljudi iz Beograda koji su dali notu tajnu da su ubijeni piloti. Francuzi su trebali da se odreknu Republike Srpske i da ona nestane. Kad kažem da nestane i ovo što ima da nestane još polovina. Ali ne zbog, nisam ja branio tada, niti sam znao da je to tih razmjera, nego sam branio ljude koji su bili uhapšeni. Tako da ta grupa ljudi, ova grupa o kojoj vidiš, je sve to dezavuisala. A onda su oni otišli u Francusku. Svi ovi isti ljudi koji vole, imaš iz Francuske dvoje ljudi koji su pripadnici tog starog naroda, koji su u vezi sa ovim mojim prijateljima o kojima ti pričam, i zato Ohrid ima samo na francuskom i makedonskom. Nema na drugom jeziku, kad ulaziš u Makedoniju. Isto je tako sa Bitoljom, zašto ima 13 predstavništva, to isto Francuska napravila i tako dalje. I znam ko je to uradio, koji ostale zemlje, zašto u Bitolju ima 13 konzulata. Ja znam zašto, jedini, drugi ljudi ne znaju. Jugoslav, vi ste prešao Medveđe Bojanovac, od Medveđe, i vi го nokutirate Sreten Mirković, bokser. Vi ste bokser, znači така станувате познат. Sreten Mirković je vice šampion na Evropa, ako ne se lažem. Tada je to tako bilo, ja sam tad bio... O nekoj velter, poluvelter... Tad sam boksao u klubu Novi kolektiv, francuski jedan trener me pozvao, otišao sam i tako je počela moja karijera u Francuskoj. I pominujete Legija na stranci? Pa, tek kasnije. U početku vi morate da naučite francuski jezik, da znate neke druge stvari, da imate sreću koga ćete upoznati, šta da radite. Ja u Legiji stranaca sam samo proveo obuku. Ja nikad nisam bio u Legiji stranaca. Koji čin go dobivate? Imam visoke činove. Potpolkovnik, pukovnik. Malo manje od toga, ali sam u rangu tih operacija koje sam izvodio, su u rangu toga. Znači, Legije i drugite tija stiga do potporučnik, poručnik i tako na to. Znači, U Legiji stranaca je sasvim drugo ustrojstvo. Mene su preuzele neke druge službe i radio sam za njih mimo vojnih struktura. Radio sam za civilne strukture. Bezbednosti koje nemaju pravo da rade u inostranstvu. Oni su promenili to pravilo i dozvolili mi da ja budem elektron slobodni u inostranstvu. Što znači elektron slobodni? Pa slobodni igrač je onaj čovjek koji ima moć da napravi analitičko delovanje i prvi put su pravili od čovjeka da može da izvrši analitiku, da prikupi informacije i da izvrši delo. Znači, to nije postojalo, to samo postoji u strukturama Mosada. Izraelskim bezbednostnim strukturama. Nigde na svetu, nijedna zemlja ne pravi više funkcionalnog čoveka za izvođenje, to gledamo po filmovima, a ne ovako, za izvođenje različitih vrsta i tipova akcija, obaveštajnih, onda akcija za pripremanje jedne akcije da se završi i u finalnoj verziji da ona bude izvršena od istog čoveka i da on bude povučen bez da ima kontakt sa matičnom ćelijom. Bez da ima kontakt fizički sa organizacijom ili službom koja ga je poslala. Čitava ta priprema i spremanje takvih ljudi, veoma malo ih je po svetu. Jedan od primjera, takvi agenti su, na primjer, u Izraelu oteli su bili jednog taksistu, ne znam, nekih pre 2000. godine i jedan izraelski agent ga je našao u šahti od 20 metara dubine, koji je bio infiltriran u redove palestinskih boraca koji su, primjer jedan dajem, samo do koje mere ofanziva tih agenata koji su samostalni i individualni i oni uvek rade za sistem, oni nikad ne rade mimo sistema i nikad nisu hteli da budu kompromitovani. Iz tih razloga sam svo vreme, kad su ratovi prošli, svakoj instituciji se javio koja me prozvala ili rekla da sam izvršio neko krivično delo, ja sam odmah otišao u tu zemlju ili kod tog tužioca da mu budem na raspolaganju u slučaju da sam nešto izvršio. Znači, nikad nisam funkcionisao mimo sistema. Jugoslav, dve teme imam tuka, бидејќи сте биле дел на француските служби. Апсење на Рамуш Харадинај во Франција, веднаш после тоа ослободување Рамуш Харадинај. Рамуш Харадинај 1994. godine se nalazio u Ženevi, kad kažem u Ženevi, u Švajcarskoj. Kretao se po tim teritorijima, bio je nacionalno osvešćen, ali ne u toj meri da bi mogao da dođe na ovaj nivo. On je mnogo napredovo. To je bio čovjek koga sam jako puno poštovao zbog nekih drugih stvari, nebitno. 1994. je bio uhapšen u francuskoj policiji. Kad kažemo francuskih struktura, pošto u tom delu Francuzi drže. Vo Ženeva.
Tako je. Radilo se u jednoj fabrici, u toj fabrici su se oni obučavali u Ženevi, napuštenoj. Kad kažemo u Ženevi, nije baš u Ženevi, ali u tom delu tu gde je bilo i tu se nalazilo oko 100 Albanaca koji su obučavani za potrebe sličnih akcija koje su slične ovom. Znači, ista priča, ista meta, isto ostojanje, samo što su oni ulazili putem brodova u Valonu ili Drač i odatle išli do Tirane, iz Tirane do Kuksa i Tropoja, onda ubacivani na teritoriju Kosova i Metohije, tad je bio Najmaljoku, Jakupi, jedan od njihovih podoficera je bio zadužen da ih prevede preko granice, koji imao vezu sa našim organima bezbednosti koji su ga puštali i on je tada već počeo da ulazi, dolazi, odlazi i da iskazuje jednu od ideja i činjenica da možda bude lider. Ramuš Haradinaj. Tako je. Vela deka je stolar. Pa, on je tada bio stolar, odnosno zid, radio različite stvari čovek i stvarno je bio u situaciji veoma teškoj tada i nije bio čovek koji je, kako ja ti kažem, na koga su oni mnogo računali. Badžut Pacoli ga nije mnogo voleo. Oni su se zato i razišli, on zato nikad nije poštovao Badžut Pacoli. Badžut Pacoli je bio za jednog drugog oficira, ne mogu ime da mu spominjem, koji je bio na vezi sa nama, koji je ubijen kasnije u Albaniji, koji je bio konkurencija Ramušu Haradinaju, dokle god taj oficir vojske Jugoslovenske narodne armije bio prisutan, mnogo malo su poštovali Ramuša. A Ramuš je pribegao brutalnim operacijama i likvidacijama prvo u svom okruženju. Onog momenta kad je to završio, nametnuo se kao lider i nije im dao mogućnost da se ti ljudi izvuku iz čitavi tih operacija. Vi imate v navodnici da je jedno garancija za Ramuš Haradinaj, 94. godine, nego može... Ne za njega, za sve te ljude koji treniraju u toj kasarni. To službeno radi, kad kažem, Francuska, odnosno ljudi, i oni su kontrolisali kroz to da nemamo probleme na teritoriji Francuske, odnosno njenih delova, i da se ne vrše teroristička delovanja. Mi smo tada markirali te ljude i pratili ih iz prostog razloga da oni ne bi mogli da čine zlo po teritoriji Evrope. Hašim Tači je nedelna ta... Hašim Tači je tada više bio prema Italiji, on se više bavio nekim drugim organizacijnim stvarima. On je više bio edukativan čovjek, nije bio nasilan, kad kažem nije nasilan. Nije bio čovek koji je trpeo ogromno nasilje, on je učestvovao u nekim vrstama zločina, bar tako pričaju, mislim, ne mogu ja da kažem, ali nije bio ono što je bio Ramuš. Ramuš je bio čovek od akcije, ideje, nije hteo nikada da stoji na jednom mestu, kretao se jako brzo, učio, stalno uči rad. Nekoliko puta sam imao prilike da rešim njegovu sudbinu, situaciju i tako dalje, normalno da snage koje su odlučivale o tome nisu dozvoljavale kako u Srbiji, tako u Francuskoj. Ja nisam taj čovek koji može da odluči da li će jedan čovek da bude neutralisan ili ne. Ne bavim se tim stvarima, tako da je on 98. godine uspeo da dođe do Josefa Bajdena. I to je moment prekretnice njegovog života kad postaje jedan od glavnih na sceni. Znači, postaje glavni i preuzima kompletnu čitavu jednu ingerenciju na čitavoj toj teritoriji i ljudi počinju da ga odbacuju zbog oficira Jugoslovenske narodne armije koji je već infiltriran, koji je doveo red, napravio vojsku, straže, vojne sudove, sve ostalo. Ramuš kaže da to u njegovom narodu ne može da funkcioniše, da nikakav red ne sme da postoji, ako postoji red bez kontrole i nasilja, da će oni propasti u roku od meseci i po dana. Tako je bilo. 2 ofanzive su im propale i 98. i početkom 99. bili su razbijeni. Njima je tad pomogao najbolji prijatelj, opet istog čoveka, advokata Šainović, koji pripada istoj grupi ljudi gde je... Nikola Šainović, tako je on je istoj grupi, pripada istom narodu. Srpski premijer. Tako je, to je bio čovek koji je osudio, koji nije hteo da se nikad otvori Batajnica. To je čovek koji, kad je na Kosovu bilo 30.000 ljudi pod oružjem, rekao da ih ima 800. On i njegova grupa. Tako je. Koji go hapsi Albin Kurti? Albina Kurtija je hapsila jedna sasvim druga ekipa koja ga pripremala. Oni nisu samo što su ga uhapsili, oni ga nisu prstom pipnuli. Oni su ga tada formirali. Oni su ga, kad su ga oslobodili, formirali. On je mogu da bude uništen u bilo kom momentu. Što ne pokažu njegove izjave šta je priča Srbiji? Ja sam ih čitao. Mislim, normalno da ne mogu da ih dam. Ali ja sam čitao njegove izjave. Imate na nišan Hašim Tači? Ima svega, on nema koga ni izdao, slušaj. I sad ti ne koristiš to u Srbiji za Albini Kurti. Ali imaš ti neko objašnjenje?
Pa korporacija, ne li vi to uvek govorite? Pa ja sad ne mogu da zađem u to. Politika je čudna stvar, Vasko. Ne možemo mi sada dođemo da otkrivamo sve tajne. Jel ste imali Hašima Tačija na nišanu u Italiji? Tako je, 1998. godine u Firenci, mogu čak i mesta se setim, odnosno u jednom delu Italije, ja sada ne kažem da je Firence, nebitno, gdje se on kretao, trebao je tog dana da se desi što trebalo da se desi i nije diran čovek. Normalno, ljudi koji su se bavili svim čitavim tim stvarima su odlučili da ne treba ga neutralisati, čak ne treba ga ni hapsiti. Hapsili smo njegovu grupu na teritoriji Italije, tad su nam nestajale devojke, odnosno Francuske, Španije, Nemačke i Austrije. Znači, radilo se o gradovima gde je nestalo na blizu 100 devojaka, bele puti i tada su tek počeli da shvataju da postoji ozbiljna potreba za trgovinom, u početku smo mislili devojaka, znači veoma teško je bilo shvatiti čitavu priču, kasnije smo shvatili da se radi o trgovini, jednoj vrsti trgovine organima koja tad nije bila još razvijena na način na koji to može da se uradi i tako dalje. I mislili smo da je umešan u čitavu tu priču, što nije moglo da se dokaže. Znači, sad je lako da pričamo iz ugla, znaš, ja bi, kad bi, tada nije moglo da se dokaže. Nismo mogli da nađemo ni jednu od tih 100 devojaka koje su nestale, a nestale su. Znači, nemoguće da te devojke nestanu, da se ne bave prostitucijom i ne radi se tu ni o Srpkinjama, ni o Ruskinjama, ni bilo i Albanki. Znači, ja znam 4 Albanke koje su nestale, i to iz Albanije, čiste Albanke, koji su roditelji poslali da budu prostitutke da bi se borile za vojsku. Znači, tu je bilo svega i svačega. Znači, to je jedan rat bez milosti koje su strane službe koristile za sve pare ovog sveta. U početku, ja mislim, u suštini nije bilo tako, nego su ljudi sa naših teritorija pravili ovo što ja danas vidim. Petrošić, vi toga ste del na francuske službe, tako? Tako je, tako. Imate nekoja vrska so prostitucija, Od 95. do 97. sam bio jedan od najupućenijih ljudi o čitavoj toj vrsti posla koja je bila, koja nema veze samo sa tim. Ta vrsta posla je služila da proprate između ostalog i mnoge druge ljude. Mi smo sva kriminalna organizacija unutra uvukli. Kad smo ih uvukli unutra, Albanci su imali, odnosno Šiptari u to vreme, tako smo ih zvali. Znači, ja se izvinjavam ljudima što taj termin koristim, tad smo ih tako zvali. Od 95. do 97. godine smo poznavali apsolutno, oni se više nisu krili, znači više se nisu krili, dozvoljeno je bilo to da rade. Svaka žena, znači, nebitno kako se zvala i šta koja je radila za njih, je morala tog dana da donese od 300 do 500 maraka. I to je bio novac koji se ulagao u terorizam koji se desio ne samo na Kosovu, nego i u Albaniji. Pred nego što dojme na Afrika, vi ste Zaire i така натаму, како Јосип Брз Тито да очекува во Заир, има и снимки на интернет кои може да се видат, врската со Реджеп Тајип Ердоган. Ko vam je veza sa Ređepom Tayyipom Erdoganom? Moja veza je u Francuskoj. Jedan čovek koji je tamo i koji ima jako dobre uplive. Ja tada nisam volio Fatiha Gulana, kad kažem nisam volio, lupam gluposti. Protiv sam politike Fatiha Gulana, koji imao generale s ovih teritorija, koji su nasilni, koji bi želeli da stalno bude ovde rat. Za mene Tayyip Erdogan je kultivisan, više volim da budem na njegovoj strani i sve sam uradio da on u datom momentu kad je trebao da bude likvidiran, znači on je tada trebao da bude likvidiran, ne samo skinut sa vlasti. Njega nisu spasile specijalne jedinice, nego jedna druga zemlja koja je došla, zaustavila taj helikopter, spustila dole, radi se o specijalnim američkim snagama. Delom su učestvovali i Rusi tu da presretnu, inače on je bio otet. Veoma mali broj ljudi zna, njegove jedinice razbijene, stavljene pod komandu, izdali su ga gotovo svi. I Tayyip Erdogan je bio gotov. Fatih Gulen je trebao da preuzme sa svojim ljudima kompletno to. Iza njega su stojale gotovo kompletne kurdske organizacije i Očalan tada je već Fatihu Gulenu sve prebacio, odnosno dao. Fatih Gulen je tako došao u posjed svih kurdskih pobunjenika koji su tada više radili za njega nego za nekog drugog. I igrali se time. Amerikanci normalno da su ga prihvatili, bio im jako bitan zbog ogromne količine i upliva među njima. Tayyip Erdogan tada ostatkom na vlast i dovođenjem je normalno morao da izvrši ogromne ustupke prvo prema Balkanu. Vidite njegov odnos prema Srbima, gde smo prirodni neprijatelji, znači ne možete da kažete da njegov odnos prema Srbima je danas najbliži.
njegovo davanje garancija, novca i svega ostalog prema ovim teritorijama, najviše prema srpskim teritorijama, zaustavio je Bakira Izetbegovića, podržao Milorada Dodika, mislim, to je no sans, ali je tako. Onaj ko neće da vidi, više je uvažio Milorada Dodika nego Bakira Izetbegovića i tako dalje, da redom sad da ne navodim. Isto tako uvažava jako puno predsjednika Srbije kad dođe tamo u odnosu na ostale regionalne lidere, čak uzimajući na ili Rametu ili Edi Ramu, znači više poklanja pažnje. Znači sve je to jedna vrsta zahvalnosti toga. Ima jako bliske veze sa Amerikancima zbog toga i s Rusima koji su mu tad pomogli da ne bude likvidiran, odnosno ne bude uništen. Znači on to ne može da zaboravi i čitava ta priča oko njega zaslužuje da bude jednog dana ekranizovana. Ja se nadam da će i on jednog dana ti dozvoli da dobre delove toga što ću ti dati, što imam kao tajne podatke, da proslediš, daš i razgovaraš, jer stvarno je on jedna istorijska ličnost. Sad to ne bi, što ja danas mislim da on radi sad opet protiv zemlje koju ja volim i tako dalje, jer jednostavno to je tako u životu, znači, ali to nema nikakve veze sa mojim poštovanjem prema njemu. I uslov. Tako isto bilo i sa Ramušom, znaš. To nema nikakve veze, sam vodio rat sa Ramušom i normalno da bi ga neutralisao ili uništio, da sam mogao i da sam imao naređenje. Ali kao čoveka ga, njegovu hrabrost poštujem. Bila deka tamo na Kosovu, ta ekipa Krasnićija najsilen. Jakub Krasnić je čovek koji ima jako puno mozga, bavio sam se njima, ima satelitske telefone, prisluškivao sam ga. On je čovek koji je mnogo napravio para i sve ih je vrteo u krug. Jakub Krasnićija. Tako je. Beše i na tajni službi, podosna beše... Sve ne sa inostranim faktorom, sve. On je bio čovek koji je bio alfa i omega na Kosovu. On je doneo slobodu, odnosno rat, i on je tada napravio je sve kanale kako mogu da funkcionišu tada ljudi koje smo mi zvali teroristima, da funkcionišu tamo, jer je on imao veze kod Srba, on je imao veze kod ljudi ko što je Šainović, lično je on sa Šainovićem dogovorio da šiptarske snage, da albanske snage mogu, odnosno šiptarske tada, mogu da izađu prema Crnoj Gori, da se otvori koridor kad su bili gotovi. Znači oni su bili gotovi, uništeni. Skroz, zarobljeni, sve je padalo. I to nema nikakve veze sa time, sad ja da kažem da to bila loša vojska i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, tad je tako bilo. Lično je on to uradio. I to mi svi znamo. I to nije nikakva tajna da je on kasnije, kad je izašao, da je čak otišao u zatvor, da zabrani oficirima vojske Savezne Republike Jugoslavije da pričaju o Batajnici. Mislim, nijedan oficir ne zna šta se desilo na Batajnici. A mi nijedan leš nismo iskopali da donesemo iz Đakovice za Beograd. Ili negde drugo. Sve te priče sam preživio, jer sam bio optužen za njih. I ovo je hiljadita priča koja je ovako. I ja vidim gde ona vuče. I vidim šta radi u narodu. I ne pričam ja nju da bi branio nekoga. Nego da bi ljudi shvatili veličinu manipulacije u ovakvim slučajima i čemu ona služi. On će služi samo jednoj manjoj grupi ljudi, koja će na račun toga da se obogati dok mi sahranjujemo ljude, a drugi ih veličaju, treći kažu su teroristi, nebitno sa koje strane ko. I da ta čitava priča nema upliva, osim što oni kažu da su oni sad spasili srpstvo, da su oterali albanske vojnike odatle, pa čekaj, šta je onda skoro? Šta će KFOR onda tu? Šta će KFOR za ovim zatvorima? Šta će KFOR u bilo čemu? Pa nisu ovo Srbi u zatvorima, nego Albanci. I Srbi. I Makedonci. Imaš 2 Makedonca u zatvoru. 4, pardon. Oficira Makedonca koji je otet kad se vraća u kući. Šta je s njime? Šta to ne interesuje Makedoniju sad? Odjedan putem, tako? Ne interesuje Srbiju gde su ljudi kojih je oteo, nijednog nismo mogli. Ne interesuje Albanci koji su oteti, koji su po logoru. To nikoga sad više ne interesuje. Vidite, majko, 4000 ljudi nikoga više ne interesuje. Pa je to normalno? Pa nije normalno. Pa je normalno da se ovako nešto desi, da mi svi ćutimo i svi da se bavimo, umjesto da kažemo ljudi, vi nas zajebavate. Isto je bilo ko sa ubistvom Kosteka, isto je ko ovaj dečko što je ubio 3 grupe. Ide čovek kolima, vadi, puca iz kola, izlazi, ubija, kući ima oružje, tata mu ostavi oružje, njega jure 24 sata. Pa ne živimo mi u crtanom filmu, Vaske. A kad mene hapse, dođe njih 60 da me hapse. Stavljaju mi džak na glavu, 24 godine me sude, lažu, varaju, upliću me u Ovčaru, u Srebrenicu, u Batajnicu, upliću mu zločine u Alžiru, upliću mu zločine u Zairu, u Alžiru, ne pitaj Boga gde. Ko? Pa isti ovi ljudi. Sa svih strana. Isti ovi ljudi.
Ovo беше првиот дел од интервју со Југослав Петрушич, остана некаде околу 60-65 минути, посветени на Македонија, посветени на Тоше Проевски, посветени на одредени интересни прашања. Велам, не знам кога ќе го емитуваме, дали ќе го емитуваме во четврток, значи за 4 дена, дали во недела, дали наредниот четврток, во зависност од одредено договарање на други интервјуа тука во Република Македонија, бидејќи сакам да спојам два интервјуа, едно со еден македонски генерал и вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич, меѓутоа благовремено ќе бидете информирани преку социјалните мрежи кога ќе може да се погледне или да го погледате вториот дел на интервјуто со Југослав Петрушич. До тогаш или до недела 22 часот, вторник 22 часот и 30 минути за сите кои се мембари си ја користат опцијата Membership на YouTube каналот Васко Ефтов. До тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.